Hello family members, Arabi Mula channel de welcome kuri ase. To aji bra Christmas start ase. Etu bra church jai ase. Apnan ke program kina jai ase dikhai dibo de. Osor manu khan sob jai ase de. Mokan ama dangor mokan jai ase de. Dangor ama mokan jai ase aro osor manu khan sob jai ase. Apnan ke jai na dikhai dibo. Bishi आप पासे दे रास्ता तो सभी तो जैसे पहुंचा बिशी दे किना जैसे अपने इनके दिखाई दे बदे जैसे Kiphire Baptist Little Youth Ministry ना निरबा खतुबा जिसु सुरुचु को काम चंगा तबचे आउ अत्सु अन्ना अमसा निला कंट्रेचरे Pomji ninglan isa bichode kanyang re Nirebe kaduba Kiphire Baptist Little Jisusrojo Gongang Changa Taje Roki Mali Sore Natinge Krista Jan Namamwa Tirangwa Yaktree 그냥 세 기초가 미스터 자동세 이건 아부가 비자를 Akudiba isa kalabra sonram chang aningse achichiamla chare matoga utility asho mangela hiba jisusro ba chatila kanyang sena rochoninga naratamong lito ko chart board nilana kanyang sena chechore Ronelina utility atamo Sarambana Moacham Sangtam Rokuki Kiphire Bokila Haja Yepa Amilam utility Tankina Nantia Takuna January Sholula Tikie Ipa Christmas Satia Ramchina utility Tankina Konyeke Chade Kuchi Chade Lamlong Chade Lab Choda Litho Chang Chade Aja Choda Hitoshila Litho Apomuna Amawanu Sochonina Church Board Melana Naratamude Kanyare Asangkiko Abdungwa Nisenu DC Ward in Church Mr. Albert Natsako Mrs. Chokala Lucham Ati Aramanuka Abdungwa Niseki Tanu Pekan Pankajare
Kiphire. Ta Ningnam River Zana Arade Yocho. Doctor, Ina Nara Ningnam Yusi Aza Hirore. Kena Nizara Atmo Kya Akanyang Amala Hirojono. Adi ba pe kya zurang ba yu hiro nung isa amalu na kanyang lamka na jirin ke pamya ba pamchila na khatpi ya nung kichire mga yuna Christmas at the significance of Christmas at the Miss Alula Oriental Theological Seminary adi ba pe kya zurang ba yu hiro nung pe kya computer Rabu macam pun bagi cinta saya. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. That Ninglang River sana arate yojo, Sadra in a nara nintang. You see ata hirore. Kaya nitara atmang kyang akanya amala hirojono." 이제 church 주디시래 안녕. 라디오시 तो काली परसों डेकोरेशन बनाई था तो इधर से बनाई से मैनेजर तो तो अच्छी रहती लगा प्रोग्राम दी तो था किसी तो अच्छी बार नहीं तो इधर करो नेक्स्ट वक्त लोग करो दे